Ya katei la penbena dok peranjal bura ubade sekretari ke Mushroom Development Foundation hak jing plai peba ya kot pai kerteng ka jing tip ya ka jing em ka kot lengkrap ko batai bnya sapang kurkom rap ne thung ki mar rap hak jela u peranjal lai thuru baulas Sdang ya ka kam rap tet madu snem sakandai spa kanai pusau bat daladi hi lalap ki brio hak lengkari bat wat kam tam hakari balasai ki peran kam bahayo tet hak jing bam jongki bat kani ka pen i bau tip de jing thung be yo ba ka leng saudong na pedeng ki mar rap ki ba ki brio ki thung Ulai thuru badai nakani kada ulamai linti langi kipai Ribhoi daka Sdang shua haki saup artli kisnong daka thong bakindan hadu lai hajar ngut kiri upai ba kipan sokti lang hakatai kakam haba benrap lang Profesor SS Majau kum sumbut kongsan ulong ba kadon kam bak sarkar bakan pej daki polisi bak program jengki kinlong kebadan jimentoi kinong ram layoru ya ka jingkan balengkot na uba e-setting uba e-shanpu officer on specialty jong Kameglia Vaccine Development Authority habai dei bun kilat klinti bakate katanan kala banyarap lengbai ki ba bateri bat kanti ka kamai kaji jongki. Let's go to the market. I am there to be a servant of these farmers. I have not come here, we have not come here. We have not come here to, tell them that you produce and will buy it. We have come here that we have had the experience of running a business. And if I run a business and if I buy it from you, I make somebody else rich. So instead of buying from the farmers and doing business, what I'm doing, I will give my experience to the farmers. I will serve the farmers. And the farmers will come together and form the company, form the brand, they will market. We will give our expertise to the farmer. The government will help the farmers to build up this together. So that it's a win-win situation. The farmers goes out to the market with dignity now. Not depending on somebody else who will come and buy it. This is the change we are trying to bring. So that is why this is knowledge of life. The farmer goes back, try to understand what is his strength, what is his weaknesses, what is his threat, and what is his opportunity. So this is a process which we have started. I think everything is explained in the book. Nakaliang director ke MBDA ba Ivan Suer lapun pau ya ka jingkemen halo ka te stin jam ko lawai phang de panjal banon ra dakar repten Ribhoi hanrei lo ong pat ba kalong ru ka bodon kami pe ba bakindon pat ya ka mensiam tre ka baskam kanang ba ka e ka ba kitre kanwan ra ya ka jingse so khamtam e ya ka kamai ka ji ka babyang kat kum ka jitu jong u nak sarkar hi kidon lakalat berkersan lang lada kum kite ki pa ba kitili lang kawai hapo ka kanhun integrated village cooperative society ulo ongru ba ka yo hi kadai ka ba kham kongsan habai debat pinya yo ya ki mar ki jongki kumta ulo ajumut ru ba ka yo ka ba he anak banta jongki lada ka jingpin mi jongki ru ka bon om tang ka tau ongru ba ka Bangladesh kadon hasanda jong ka jella kadai ka wei ni ki yo ki ba he ba balla ru ban phai lang sakate ka banta ban pinya yo ya ki mar rep ki jongki rega ko man kan ni yang kumno lalapan penundur ba na kinong rap ki basikit syuba syude imal haidor kan bathiet ai mentang laklang long video ulai lum ne lang lang ban pemi kat ni ka kam ba he kum ni mok train hapo ka besen bagla tre ka tran sarkar ko pian ni jadang ka jing persang ban hikai ki brio ban ai ta kapasitas building ki brio Tebet ki, kenapa kita jemur ke jikso tu joki kaya kuat kan pun teknologi jok kecil betul. Hendrai hadin sapu senam pengayor pasti ada jam tu. Ngampar i bagi nama hadu kata tak kiu nama kiwai. Nilayor diberi kostan dekat pandang stan ina kan ada senam macam. Bahas senam lagi yang beri macam mana. Kebab ni yang kali kuat kecil persang jok ni perlong. Ba peranjal hagar kat jong ba longrum ba pertuan tadi kapani ba lesse kadai ka bor ba na para ni or ba simplify the solution ni berubah ni bisa ban train ki brio ban train kena bajing nang jiti ko ke kio ne kani ka jingle ko gono ba ukron train ni bio kin kio ni la kadai ka ulah pensuk ya jiti program is start ko hapo ba kumbalong mata hakari jung ni de program banang start semen kuling tang ni milik kunap ikon kunap udah perlong lo permi ngatrai kelabiang ini ini sedang menjual jemut kumno bangin sedang lem kan tungtit kata deh kawai ndai kini baru khai kanam la adlong film la kiu chakman pieshong mata lai haja san spa ye
Rei Pinai Long Ibreu Mamarway. Pidan ka man hawe ki mapinedon hakaseng. Nakalian jungi malakari basutin mende. Hidon kawe kama kumnung nila ban pengkelai pi batau nakajong ka integrated village cooperative society. Dei lumba ka ne bungo ka IVCS village cooperative society. Bangila ban penglumi pi. Bakala utoy kecewaan dia lape pi hakata kalukom papina mo hinti juju ada kalukom pi. Mengiran ka dia pa yo kahat mo biya. Desya no kayo pa. Kayo kanwan changi tangada kamar changi kawan. Naka kabun kamar kayo kanwan. Ndi kumalong mata kamar kan luna. Nak takadaw dak jingerap jong kibreu kum basuting hane ki batip ha kumno bantay banthal gini ki IDCS. Kira bepi kumno bala patiach kamar hang dengan kam. Dito we. Manta kumalong hanu manta kat kamar ka bangingi permi na kalian. Ngiti siya no. Ngiti siya sam. Kadang yo ko hepa ka ba api ni. Ya se de yo ka bangingi parwa kumubi ang manet. Ngimtip ka no ngi permi. Ngimtip ka no ngi permi ki ma. Nomor bapa judan ka no gajing kanu ka khana samari hagano gurukam ngili wa kanu te dumi unu jante bumi hadu hangnu ngi kanu ga yo de ban so tho na ga ka benda ban kong le se ka ba pila le lum bane panche ra ko kumno bagin sedang bane wa bania yagi di cipte khnang bala dan ka jingte ko bati kana ngina ru banyo ka jingrai ka mashai